Assalamu alaikum, cemaat Araşan koy bağışçılar. Bugün dağı Allah Taalaның қалауысы менен bir жақсы сода oldu. Allah Taalaның қалауысы менен buyurup, mına talay inim менен erkin inimden bir 10 gün burada эле Şerxanды bular satып alıştı эле. Кайра барып мен көрүп, мага жагып калып мен bir акелериме алып берип атам. Мына Кутман карайт бул кошкорду Кудайым буйрса, Кутманга келди. Анан ошол sodasını bışırdık. Sodası uşul süйлөшүлдү. Bular algan bağı ile büttü. Kuday buyursa bular razıçılığını berdi. Anam azı bir 20 000 dolarını beremiz. Kalanı 31 Ağustos'ta beremiz buyursa. Kuday buyursa. Sizlere razı olun. Allah Taala bereketini versin sizlerge de. Maldan bereket tapkı. Biz de ele sülep kalı buyursa biz 10 gün burun soda kılganбыз Арзыматтан Токтогулдан. Бул Кочкордун каны Айзбергованың баласы, энеси Бланниндин кызы. 2 жаш 2 ай. Кубаныч акабыз бизге келип сода болуп буйрса жактырды. Биз жок деген жокпуз. Кубаныч ака буйрса иштетем деп атат. Ошого буйрсун, ушу Кочкордон төлө алышсын. Коронуп түздөгөн Кочкор болсун. Şerxan keldi muna. Batken cemaatine. Şerxan Batken cemaatine men bir akelerime geldi. Kuda kalsa атақты эле корого келди. Бул корого дагы bir атақты кочкор келген. Менин первийим да ошо корого келген. Куда калса Кутман бардыгы сага ийгилик, 2 кочкорду иштетесиң камем, а? Мына первый. Арашанга сен кошумча кошо бересиң эмкан. Мына акчаң бар экен. Разы бол, а? Экинчи кыз. Давай, акыл буйрс. Maldan bereket tapkı. Eki jaka teң береке. Эми алып кире бериң эми короңузга. Şerxan, iki yaşlı Koçkor. Şerxan.